Asanteni sana fundi wa mitambo. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuwezesha kufika siku ya leo. Mimi kwa majina naitwa MC Dudus. Ukipenda unaniita Du mwenye Keumbu. Itabidi kwamba tutumie lugha ya Kiswahili. Kuna wenye wasikia waelewi Kikisii. Kuna wale ambao waelewi Kikisii. Lakini tutachanganya tu kwa sababu pia kuna akina mama wenzetu ambao kidogo wangependa kuelewa masuala haya kwa ile lugha ya nyumbani. Siku ya leo ni siku ambayo naweza sema kwamba Mungu ametujalia kufika hapa kujumuika na viongozi wetu. Kwa sababu tumefanya maombi, hatutarudia tena. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi ambao mmepata muda wa kufika hapa siku ya leo. Mheshimiwa mbunge wa eneo hili Richard Tongi, naweza anza kwa kumshukuru kwa sababu ametuma mwakilishi wake kumaanisha kwamba hili jambo analielewa na huenda ikawa ameshikika mahali. Pili ni mshukuru Mheshimiwa Steve Orina kwa kupata fursa ya kufika hapa siku ya leo. Vile vile nimshukuru Mheshimiwa Beatrice Ayako kwa sababu ya kupata fursa hii ya kufika hapa siku ya leo. Vile vile nimshukuru Mheshimiwa Kenneth James Onjuru ambaye pia amefika hapa kwa minajili ya kujumuika na wananchi. Mimi ningependa tuende haraka kwa sababu ya muda, na najua nikiangalia saa yangu vizuri naniambia zimesalia dakika ngapi? 4 peke yake kutimu saa 8. So tutafanya kipindi hiki kwa dakika 30 peke yake, kiwa mtanivumilia. Asanteni sana. Ningependa tuanze na swala la kanisa, tumalizane nalo ili tuzungumzie masuala mengine ambayo ni ya maendeleo. Tuanze na Mheshimiwa Beatrice Ayako. Nasema ladies first, mtaniruhusu nianze namna hiyo. Maana ni mama pekee yake ambaye amejitokeza kwa siku ya leo. Mama Beatrice Ayako, na kwa mfano sasa hivi wewe tuseme umepata kiti ya kuwakilisha watu wa Keumbu katika kaunti ya Kisii, kama county assembly ya Kisii. Utafikiria nini kuwafanyia watu wa kanisa? Kuna pastors pale, kanisa kwa jumla. Nimepatia dakika 3 peke yake. Asante kwa nafasi. Kuna microphone hapo tafadhali. Kuna microphone hapo. Asante kwa nafasi. Nikipata hiki kiti kwa side ya kanisa, kuna mambo nyingi sana tutaweza wafanyia. Mara ya kwanza, kuna pengine wale wako ndani ya church ambao hawajiwezi, nitawaangalia niwasaidie vile wanatakikana kusaidiwa. Na kitu kingine, kuna wengi makanisa hatutakikani kupagua. Kama kanisa ni SDA, Church of God, ni any church, tunatakikana kuwaweka pamoja sana sana. Kama leaders, hatutakiwi kupagua kanisa. Nikiwa mwa-SDA lazima niende kanisa la Church of God, na pengine nijipange niwe nikienda kwa kila church, kwa sababu sisi sote tunafanya nini? Tunamuomba Mungu. Sana sana leaders wetu nikiangalia hawaendangi church. Wengi wanasema hawana nafasi ya kufanya nini? Ya kuenda church. Na sana sana church nyingi hawajiwezi, pengine wako wachache, sadaka yao haitaweza ku build churches. So that is where nitaangalia sana, nione sana sana kila wale wako kanisani wamekaa vizuri, wako na viti, na sana sana hata kama kuna wengi hawana Bible, wengi wanatakikana kuwa na Bible. So nitaangalia around in the church, nione ni nini church inataka na niwasaidie. I think nimeongea tu round kila kitu. Sifikiri kama nimeacha kitu kingine. Asante sana Mheshimiwa Beatrice, naona muda wako umekamilika tayari. Nashukuru kwa kufuata sheria. Niende kwa Mheshimiwa Steve Orina tafadhali. Tuseme sasa hivi wewe ni mwakilishi wadi ya Keumbu katika county assembly ya Kisii. Ni nini ungemfanyia kanisa? Asante mtangazaji.
Mimi uongozi wangu utakuwa inclusive, yani uongozi jumuishi. Kumaanisha kwamba kuna ile sekta ambayo utaacha nje. Kanisa kuna makamati ambao MC anatengeneza, itakuwa na jumuisha moja ama mbili kwa hizo makamati. Kama ile ya basari iko na watu 9, nikiwa na mmoja ambao ni bishop ama pastor kwa hiyo kamati, kuona pesa imetumiwa vizuri. Alafu kanisa iko na challenge mingi. Infrastructure ya kanisa ndio tutakuwa na challenge mingi. Nitakuwa nasaidiana na viongozi wa kanisa. Pale wanahitaji jambo lolote, mimi niko tayari wakiniita. Wakihitaji kama ni mjengo, kama ni kununua vyombo kama hii ambao kueneza Injili, mimi kama kiongozi ambao nitakuwa civil leader, I'll be totally involved in the activities wherever they need me at whatever level. So, and I said earlier, I'll be partnering with the church in every step of my leadership, because what Keumbu needs is a manager, prudent financial manager, and somebody to manage their resources. So, and since the church is the conscience of the nation, the church is the conscience of the leadership, nitakuwa najumuisha viongozi wa kanisa kwa every step ambayo ya maendeleo ambayo inahitajika Keumbu. Asante. Asante sana kwa kuchukua muda mfupi, Mheshimiwa Steve. Vile tuende kwa Kennedy. Swali hilo labda ungekuwa MCA sasa hivi katika wadi hii ya Keumbu, labda ungelikumbuka vipi kanisa? Asante sana kwa hii nafasi. Mimi kama MCA Keumbu Ward nimechaguliwa, nitafanya jambo la kwanza kujenga makanisa, kwa sababu mimi nimekuwa nikisomea zile sehemu za huko nje kama Nairobi. Ninaona wako na very beautiful churches ambazo hazijapatikana Keumbu Ward. Mimi nimesomea architectural engineering. Ningependa tusaidiane kutengeneza makanisa ambazo zinapendeza, sababu kanisa la Mungu ni jengo ambalo linaloheshimiwa. Kwa upande wangu nitaanzisha foundation. Na hii foundation, kwa sababu nikiingia kwa county sitaweza kupata uwezo ya kupata pesa zinazotosha kusaidia makanisa, lakini ninapoanzisha foundation, kwa mfano nimetembea kanisa moja hapa Keumbu Ward, na nashukuru kwa kazi nzuri anayofanya Pastor Reverend Abel. Ako na foundation ya children's home. Nimegundua kuwa unapozunguka kwa makanisa, ndani kuna mayatima, kuna pale widow and widowers. Mimi kama Onchuru, hii foundation nitakayoanzisha itasaidia wale wasiojiweza na wale wenye ni mayatima, na zaidi ya hayo sana nitafanya unapo initiate michango kwa makanisa. Mimi nitaanzisha michango. Hii michango tunapofanya, kwa sababu kuna kanisa tayari iko na jengo, hahitaji jengo, labda wanahitaji instrument pale ndani. Mimi nitaweza kuarika waheshimiwa wenzangu na marafiki zangu tufanye mchango ili tuweze kujenga hayo makanisa. Na mwisho ningefanya hivi, ningeweza tusaidiane na makanisa, sababu nimeona vijana wengi wanapotea. Vijana wetu siku hizi maisha imekuwa ngumu sana, so wamepotelea kwa mihadarati. Ningependa tuanzishe campaign ya kuleta vijana wetu. Asante sana Mheshimiwa, manake naona umeenda nje kidogo ya swali ambalo nilikuwa nimeuliza. Sijafika kwa upande wa maendeleo, na hapo ndo tunaelekea kwa sasa. Ningependa niwashukuru kwa pamoja kwa minajili ya kulijibu swali la kwanza kuhusu kanisa. Sasa hivi tukielekea kwa upande wa maendeleo, ningependa tuanze na Mheshimiwa Steven. Kwamba sasa hivi tuanze na ile swali ambalo limeguza wananchi wa Keumbu ama wananchi wa wadi ya Keumbu moja kwa moja. Tuanze na soko hili la Keumbu ambalo kidogo tumeona jaa la takataka hapa, hakuna ile disposal nzuri. Wewe ukiwa MCA utafanya nini? Maana ni swali ambalo linahusu kaunti moja kwa moja. Asante kwa mtangazaji. Kwanza nataka kufahamisha wenzetu ya kwamba Keumbu ni ya pili kwa ile ushuru ambayo inatolewa. Sisi ni wa pili kwa Kisii Central.
kwa hilo ushuru ambayo inatolewa taxation. Na hapa hii soko yetu watu wanakuwa taxed 7 days a week. Si Sunday is not si Sabato. Ile mswamini wakili, ile mswada ambao utapitisha ni kwamba watu watakuwa wanatoa kodi mara 2 kwa siku, kwa wiki. Vile ilikuwa hapo zamani. People are taxed. Hata choo watu wanalipa shilingi 10, ukienda mara 5 hiyo ni shilingi 50 umeacha kwa choo. These are the things I want to change. Kwa kuja kwa takataka, tunataka waste management nzuri. Tuliambia kuna tractor ilinunua kwa Keumbu hatuioni, lakini ile kitu nataka ni tuweke dustbin kubwa kama 3 strategic positions. Muuzaji akimaliza kuuza vitu zake, kama kuna takataka kwa ile store yake, anafagia, anaweka kwa dustbin, alafu inatolewa kesho. Hiyo itakuwa simple management in the short term. Lakini tungependa tuwe na constant proper garbage collection and management. Kwa hii mji ya Keumbu ndio kuwe safi na watu wapate kufanyia biashara yao kwa environment which is clean. So hiyo ndio ndakisha tunafanya. Alafu najua kuna mama wanafagia huko na awache lipwa kwa miaka 3. Hiyo ndio mama anaenda kuamua. Alafu na hawa mama ambao wanafagia wawe ni watu wa Keumbu, si watu wanatoka nje, na wao pate mshahara wa chimudu na kulisha familia zao na kusomesha watoto. Asante sana mheshimiwa, kwa sababu kile ambacho tulikuwa tunatarajia ni utaratibu tu, jinsi ambavyo utashughulikia swala zima na kutoa takataka katika soko la Keumbu, na tumekupata vizuri. Twende kwa mama Beatrice, labda utupe utaratibu kwa ufupi, utafanya nini ukiwa MCA ili kuhakikisha kwamba soko hili la Keumbu linang'aa? Asante sana kwa nafasi. Mimi ni mkaaji wa Keumbu. Sana sana hata hiyo ndio imenifanya niseme wacha nikuwe MCA wa Keumbu, nisaidie wamama. Wamama hapa Keumbu wanalia sana. Kitu cha kwanza taxation. Na mimi nikienda huko lazima nifanye transparency. Unajua hata kama wanalipa hizo 5 days, lakini hizo pesa sifanyiwe kazi vizuri. Tuone Keumbu yetu imekuwa clean. Garbages imepatiwa nafasi itupwe. The place saa hizi iko chafu sana. Wamama wanalia sana sana hata kama mvua inanyesha. Hawana kwanza, kitu cha kwanza hawana shade. Wamama wanatakikana kupatiwa shade. Hapo pale wanahusia ikinyesha kuna kuanga na uchafu mwingi sana mpaka wanashindwa kuuza. So hizo pesa kama singetolewa transparency, kitu cha kwanza transparency ionekane kwa hizi afisi za taxation, hapo Keumbu ingekuwa sawa. Tungemwaga, nikienda nitamwaga hata kokoto hapo ndani wa I don't know in Kiswahili, tupige mitaro and then kora nikusi toa ke mitaro bia elinde Keumbu itebe ingia abangina baitu baoni elindo byabo bia elinde kire gento kebe bia abangina abachande ketenkorera bale sana mono Keumbu yeito ndobwanete kumanya ekere demarcations yabegetwe asenare orogeti mwenye ubina igego tugutugotia ikera echiro tekoba ase ebita koraki temanikana abantu baito abakolid ngo bago tibatu beranga useno mondo kalemeta asayu useno mondo oreta asayu bona baborie bakwa ebukura ntutagete transparency Keumbu yetu bana bakaranga mana benesi Keumbu gaiga ekere mbure twete amariba agocha akorore mesi yabo eyo tari picture ngia moso injebono una omweshimiwa ngochorwa Keumbu ward na atari chinse mochesko na achire asa kunga karatina na kore gento kunga benchmarking na achire karatina na achire Gatundu South as president yako na most na sofani na achire Kajiado mbabwate modern market
modern market yechiga ogo je design kera kembune bwato already ekiwanja keto gwagacha kurende market first floor tobekyo osina MSC kwani osina MSC na matoke or perishable goods chibe raise togendo ni namangana kurende yechianga chibe second floor third floor bono konyo ntobwateri baga ne lingana ki management it is very poor nje bono uno nchuru got the benchmarking yere yande somerta architectural engineering with the support of the governor na bongo mokwanira togache a modern market. And lastly ntageta kwa na igoro ya accessibility ya Keumbu ere totally poor because this is a market ne ndata ngane almost a town. Keumbu uise ko igeraji chinchira chirichi weta echiroga timi nchiri weteka igonto wenrete to yagache upia na watu kutumira cabros kwa gata mune barosi stage gaya ebe accessible everywhere to veke na security isaine. And lastly nda kwandire timeti itwakore go biashara wase ne market yo mane chio to kwanera asuko ngomone kende kide chikunyoka sana utokora ni sema tunogede kabirebere umeshimiwa Steve timeti kwanyorere ekiruge kiwa MCA kiura kwanya basai kero torora sawa ndio watumeka ekeromo kwa chikambeni choka tumeka na ekeromo anyorere birogo you just go missing unawo bongozi bwa abere kwa promaya abana abakede youth itali na abatebili na promise manifesto yana imbawekere free internet wifi Keumbu CBD within a radius of 200 meters wakore biashara online wakore gas online. There are so many people are making money online. You go to that one I'll sort it out. You are 24/7 free internet and Wi-Fi. Number 2, that is gonna talent. Aba number wako mpira bia sana. Usabara ba minyoki. Usabara hotela bia. Lakini ondita yoko promote. Why got the national level, notice international. There are so many marigas in the villages. Aba na those go kunacha wako mpira was county level by the national level na wana wa Manchester iko notisinga kuna mchezaji wa Kenya ambaye anacheza lakini Manchester ziko maana wana wakati vitongoji na in the villages. And then I also want to engage them and keep them engaged in sporting activities. Kila youth aba akiro mpira ni kolino montao isibio oyandora hakuna uhalifu ndio kurusha wana wase wa Chakoya mbasa ku believe nga the only option in this life I get over the frustration with no so. I'll engage the youth free employment. We want to show them that you can be employers, you can be entrepreneurs. Tobacco workshop, seminar. More especially tobacco research even online. That's very good business. Asante sana mheshimiwa Steve. Tutuenda se mheshimiwa Beatrice Sayako. Krokende mkiora kwa musae ekro nyole kirogo kiwa MCA na wana sigodi ya Keumbu. Pia bana naenda seriba na. Aba sae waito igendo kia bajandire mano no tio bali kire soba na miataradi ko new around. Igende tanga ni mheshimiwa ikerenda mheshimiwa ndagenda ali. No watema koka tia sore na marua. Abana maito abaraba kemono baerwa marua batindire bono no barigerie gento ngabona tigabakore kende gyonse tumupira usiki na bako mupira oyo talent injiko bokera banyura marua bini babeire busa abana bono bakora kana mebigaka egente getanga ni nare gokora inji no korora sa marua yale no yokonia abangina mbaro no rokiwe basungete chibani bakontinya sore aiga gatiga iga abuna ubare koligwa no yana baskari bari bagotoka bako ebutibesa batiga bangina babakone abana baitotinya sore bararigwa barakaniwa mana koleta abana baiga at least no yan twice a week tokogamba tobe abasani togambe babori ngai mutagete bakorere egasiero tei egasie abana baraewu nuko igore no nyine biashara bike bana gochaka gokora obabeka amana at least yoko ba meet
nya botaito wakapuya boko ba meet ndo mwalimu nakabaire ni maite nango ndi psychologically ni maite nango ndi na abana baba mura baba baisiki ngobona isa kubikwe kero geke ndoche kana wana abanyari. Asante sana Mheshimiwa Beatrice Sayako. Mheshimiwa Kennedy, kila kwa roho saya godi ya kumende kama kora abe busy na productive. Asante nada siriboga. Nitaetentevenga, this is a dynamic world. Etoko genda chinga kichiko nyago chinche ne technology. Inche buno nchuru no mondo consider sana gento kekoro kunge technology. Ekere Keumbu ya ito ebuato mondo obuato korrobosio koika atumire technology ko elementa gende motu. Incho nchuru kochi kokorande gento kekoro kunga kochi ko bring in the investors. Gasi neke gasi nchiyo lakini etokoros chigasi aba saiba ito talinge neti gasi batatageki talinge basi beta marume bosaibo se binte bia ba kora bandi abitatageiwe ne ria chigasi chitayo nande chiganetio omontaso obisi aros chigasi inchonchuru ngochi kosoa ngochi koletande investors Keumbu ward ngochi kogambande nabasani korwa asi governor osokorwa asi county chinde investors wache Keumbu kwa mfano unenje somerete architecture engineering rero iga bantu gukora barobwa gati kero umuntu almost iga yango gatere nyumba bo ntobwate technology yachiyo kwa gatira precast concrete ndete bona iga no muindio ya mumfano acha beke farm gaiga aigore company Keumbu gaiga across precast concrete togo chioni maybe outside Keumbu ward na wanyango chia county chia koreregas ine njere ya moyo ko ikaba sai baito namba ibere igen to kero ge ko kunga empowering youths na kitoko ba empower is not a mastery common tegas na boko mo alone ine njere ya boko mo bekiregas chiro for youths echonche ngo chiwe kande chibe aseke ne transparency chibe asa chino njire gaiga erosie bikundi injue register korerege ntotagete. And last thing that I talk about nurturing of talents. In Chonchuru ni maite a technology abona iga. Also YouTube, Facebook, it's ever busy. Neji videos ya sana manto babo post ne youths. Kochi ko baande platform yo konata their talents inderende na barabu panyole besa yao. Asante sana Mheshimiwa Kennedy. Tuira nana mchakaso bwango akiroko da sensemende. Nataka tuwatane maswali ya sinichiburu bikunyoka Mheshimiwa Steve kirokende kirokwa nyore kirokwa MCS ward ya Keumbu ikiora akwa ikone kuna chipara mbiyachire na maji biama chipara jeto unato kwa naiga Keumbu na resiga chipara njiyo none chibibi njiru operate and yet agatukuri area budget ya Kisii County to all wards Keumbu ya beta located chiwes ndu example just para hiyo nere golkwali na Lutheran Church egorova ya just school ga masago it was allocated 11 million ngweta mole pale no ane kwenda ane kwa so we are going to endelea chindwan kwa ngamba kwa kanisa chindwan Catholic gari 3 million but there's nothing to write home about ngigo jokora prudent management and proper location. Only is allocated for this road, it must be done well. Na indo wananchi ni supervisor mba control tatogete orosile parawe. Umemshina abado tuare kwenda kwa rasili ndoka budget proposal to the county assembly budget committee. Obere chipara yo tichia uno anajipara tuakora estimate what we want to do. So ngoji kurwanda chipara just gila as a county as a umemsie senior allocation na ajira suya tuakora in a transparent manner. Amangana kwende control to apply to qualified procurement amaje kebutu wadi maja ufulo echile tu wadi maja it's by the God's grace nga mpoyo na rekora na sana ndo tore imanya ngona maja ali yakigati ndora nyanyo lakini bagana mato mapewa nyanyo poor leadership ndo that go make sure nga even we have a borehole abantu bakana at a subsidized rate kulo mundatu alamende nyumba mwaye na ayande avekwe asichukue the public facilities to jikobeka water kiosks na ono muntu wete ole stranger onyora kombe kia macha onye grau tarapa duka at strategic positions. Water is a very essential product. The next war
is going to be about water and how we manage our water. So again, we have to sit down with stakeholders, then we work on a plan. What will be the source and where the money will come from. The money is at the county because there is we even have a ministry for water at the county level. Then we have the national level, the water like Victoria and Basin water project. The year Musongo, a town, a capital city, Kisi County, Abante Bago Sumo, ten Namachine Uru, Amaji Kiratiga, Aristangi. Asante sana Mheshimiwa Steve Semincho yuko Lulibulio. Dito na Mheshimiwa Beatrice kirokende mkiora kwa rega kiparango bachire buronge na mache nko tukara sinjira endonge kwimo. Yamana secretary yana indi again to gerina te banga transparency. Tibe yasango be kujire chikoro sipara chito. Maintenance mere bulete. Inche sakobekwa na bere kujikwana sana. Ama karabati to gati chete. Ase ngenjo na bayuti baba kuna kolonta ga igo montoko liba bere batatu obabeke ase para in a month. Tibe se chigocha owa tinga echina chichikora sipara nechi na bobo beka abantu babere bako maintain makarabati yekera tichire linde asomorwa abantu baro you create employment for this our youths linde baro sie makarabati yeyo tipara chito ichira rekane bia transparency from the county tuwese chichiwoja chirikoroka abantu baro sibachi bari byose no machango mobe go barutagabu ekere babeterei njisa ko ya ndoro no mongina ni make sure nga chipare chitu chiwese chiri chitakeiri chikoro chipare chia chirosiri chaveria togende samaje amaje nabono ntobwate na ya dare drill diga ya daro yoro abwenera tagotaiga yentege sinini keborete iba igo there kampa make sure nga macha ya chiri abe supply yemu yeitengi amacha ke yatinkare sana arosetu lakini mtu anakonyora mochumbe usetonyo rode okatebanga gati amache abantu bake mumba bweneta konyora amache ona ekerenda aboro re bile bintu ndangire bile bintu byansugetinga ngakibolo ke ubi ito ya chandika transparency teyo katiba igo there I'll make sure nga abantu bake mumba bweneta amache maronge no ene chinsoko dia kuri no bali batari kuikera amache irinde kire yento kebabia tibe security account tibe for that purpose tibe for that purpose. Asante sana Mheshimiwa Beatrice. Mheshimiwa Kennedy, mbali na kwa musa ikiwa kolende kwa kina chipara se wodi ya Keumbu na mache byonse ko birase nchirendonge klima na watu wa Keumbu utoro mo kasi nchirinte. Tayetente venga ega sio mu MCA etire isato nane tigasire sana. Ekina giansu kumete una inchomo sawo musinini gatabatigante ne kerwe keiga. Itangani no korega to kuma legislation egia kabe ko represent negia gatato oversight ni maetenga e county ne bugate chibesa lakini toko kora onye to buati onye to koira kwerende miswada bunge yogo ikangiche kambe na abantu bana na ronde obora ibore Keumbu to bugate gento ko kumobo kenyumba nche kinko chorwa ni maete mura ito worker 100% no ne president ito kia chore tu ne chukura 100% nguchiro konyora asinaro tanyore ntefigo chigotwara boke nyumba ngake rukoru asosti ngakerwa kuikanga kikishe chipara chiroro chiarosigu nande ngwete kachire kera buna bona iga okonyora enseyamo chipara nchiro chigweteka asinaro chitagweteka koba yaki yoboke nyumba nchebono kinkochorwa Keumbu ward ngwa kikishande chipara chonsi ipi chiarosiwe wetera asokoira emiswada bunge enyinde chibesa chisoke transparency toke chigosoka tanyingango beka mubukone ndete chikora magendero yake mbuwote nase amangana amache ne para they mean the same. Asante sana biara sana Mheshimiwa Kennedy asime chukua mwana kwa toa benge asime chibiro tuende nende tuchake na Mheshimiwa Steve tukwandire sema hiki semi na yobo chimukira jiko kwa kwa kinga abana konyora bali chipasende na boigo chinyagitali cheito nchiwate amalioga anemona sebodi ya Keumbu Biama one reason I'll partner with the stakeholders. I'll hold a tripartite approach as a available
the learner n'abarimu. That's number one. We have ECD classes that we need also to look at. A county of school, primary school, Chile, Keumbu, Chile 11 plus made a special, Yagancha. We in the ECD, in the Lagach. Our member of our Somero, on temporary basis for the last 19 years. So they don't have motivation also. Private and public, but we look at the public because I think in the private sector, the schools are being managed well. So we want to bring that level at the public schools. One is a bursary, you want to form a management committee, a bursary, which has 9 members. What are you going to advocate? I'm advocating equity. I'm not advocating cleansing, so don't treat me bad. Mainly, investors, actually the people have seen the face of Keumbu. You go to the committee, who are competent, the people who fear God, and who are ready to resources challenge. When we are investors, now so we need also to fund them. These are the people who want to manage the CDF. 10 million. When you manage I ask the committee in front of people because I'll be holding a baraza, an MC baraza once every month, going around. Nyakitali I can describe that level 4 hospital. I want to you Google level 4. They went to 5 resident doctors. You got to once a week. I went to an X-ray, I went to a dialysis, I went to a CT scan, I went to a theater. A minimum 150 beds which are clean, flowing water and basic necessities. Now we need to have a full equipped pharmacy. What's going on and the health afia is a full devolved function to the county. What's going on the clinic and it is not even a dispensary. A clinic so I want to go and question if this is level 4 indeed, then it must be equipped to be level 4. That is now level 4. Everything to be equipped. Otherwise, they download it to level 1 so that they make it to level 1. Asante sana. Mheshimiwa no igon kuigubikera chisa chaile lakini kole sisi kwenye mangeza. I am so passionate about health. Okay. We must wake up. We must hold accountable the leadership, not from the MC up to the governing level. Onye nyalitari ya kwa equipped under my watch as your MCA, then I'll tell you what to do. We'll close it and we shall demonstrate till the governor comes in. In fact, the first thing that the governor I'll do, whoever comes in as a governor, is to bring him to come and inspect whether Keumbu is a hospital, a dispensary, or a clinic. Biona sana Mheshimiwa Steve Rina. Tumenye tinga nsemo chile ward nchibu chutoa nyagitari kero wa constituency nyagitari ya mo yoka but yon tukwa na nendesha kichinde nsemo yao tutake tikuru leakage tiabura kwa mwana wako make comment yangu Mheshimiwa Beatrice asema hichi semi na sema yote biona sana ase sema mwako momera likondori kwa no yenda wekane. Thank you so much. Thank you so much. Biona sana mwanane asoko wa concerned. Ona isako kwa na ase sema hichi semi. And then let me talk about Chipasari. Chipasari, there is no transparency. Again, to get the Keumbu seriously, now call it an investigation. There is no transparency. Transparency, you get targeted Nabone, not over Bichikura. Abande got Bagolete Chikura Gorusiko, or when it reaches time for the passaries. Kwa konyora tupasa ni jama ndo wawe karansa bae dia mwate mtifo mweji mwae dia
ekera mwaitire chifomu chamana gocha kuruisiko chitaunu asa bantu bakarbe ngaki bagorete chikura mwatebunga chifomu echi chibeke nsemo chifomu echi chiacha kyomwesimiwa na chichikura echi pasari bwebesa buli bogotegera obosinini abana baitoga ati abagianjere chiabarani bamana kohewo kente ekyo in fact ndakiyanzu kutingateba my God if I go there will I not work for my people? That is why ngotebanga chipasari chito transparency teyo, but if I go there transparency will be there kero mwana anyore gento ki epasari kulingana neke wango kiaye egento kende amasomo y'ishuri kita abantu baito ba ECD bakolire gas for a long time batana koiru permanent ngoba no ebaroro babeso bako bosinini ngenda ali kuba wake ni make sure nga ba iri rubne government and then they will be given enough money abarimu abasomi n'abarimu baito na barabo mbagwenete ko ba considered moroche ime gomeri akabeire tebwenere tiko bororo gaki asenge jo bako no kongwainu nganga mento bali chibesa bona na barabo bakwimioyo kwanyora ngambali basomi klasini asenge jo bako na kongwainwa TSC lero ne contributed. So when we are talking about that wali say government ya ba MCA yento bune kimo swada bune na babwene toetibwa abali na barabo bali genduwe igento kende chinyagitali chito inchiebire noanye my son yote banga tiabeire medio skit is true nchiri gotando no my MCA ntugwereta twatara twarari sama kosa abeire kera mario ngotumwari gane mario gari agotumugaria acheche asichi clinic isiko gaiga watomunga gendo gore rio gasegete erio geriri rwetari asenye gitaro bona kwatu mugwachi kugura ibaga mario gaya bwene toko bagiven free kwachi kugura arari isiko so igente kinke bwene toko ba considered ke check bwo mo MCA ondo bwensi oreime acheki make sure nga mario gaya kaachire no ane chire kwa dibabekanga twaeta abantu beta mario galega kwa manyarende auditing nebone tako korube nyita chitu cha sarikire asenge tuna ne chiba transparency nekigente getanga ni MCA yabone tako genda aligererie linda amario goya akolega asirundi. Asante sana Mheshimiwa Beatrice egento chegwa singerere kiringa obwene no bwasyo kumboganiri linde mitume ko gendera Mheshimiwa Kennedy asensemo yekisemi noboche igambe brief okoba yetinga kichere ntabuna na tarime ya Keumbu ward ne onto kanene almost kerasi na tamire gonto kanale asitiko tiwa ke mono na school na role school cheito chire nchiri standard into a standard level gaseta ngano yo MCA bieko okora koika to coordinate kiara ngochora moro mo tumbe ngochora moro mo governor njengo basabuna abantu ba Keumbu mochore omo governor omuya mochore nomo omo MP omuya elindo to gwaterane njebuno mo MCA gento ngochikokora ngochikotemande on my side kulingana ne chibesa chiringwe gucho mo MCA lakini ntoga netina aba bande tochorete uno mo MP to gwaterane evidence bito mbiri into a modern bona iga abantu bagutumira new technology ne laptop chigotumeka chi computer chigotumeka chi school but there are some schools chitabwati nje bono nkosaba kuna nkonyore kerogo kyo MCA ke umbugwot ngo chikotenande ne chi school mono coordinate na balimo go chagochora barai elinde to hakikishe chi school cheto chia bere into a standard level na ande chieti abana buya eyongo chigotwara to no meetings na board of school or board of management of yet school ntaite okwa na amangana ya healthcare Keumbu ya itone bwena tanyore affordable healthcare ani kulingana na uchumi ya wona iga na wo monta akorwara na asmi ko ikano nya gitari nchete gete affordable ngake ko affordable to nyore chi dispensary chirange na asitore taninga nera asimocho korwara Keumbu ga iga Keumbu level 4 tani lazima nkaendaga alia Iberia ni bwate dispensary ya beta launch lakini njanya ko igorumpa teyanya okora mpaka rero iga njabuna ngo chorwa ko hakikisha ndenga chinya dispensary une chiga
chichake okoregas na tanyere yok toigore chinde ejinderende na tokei chinga kichikyo weka asinyagitari nande lastri ndakuone ngento keyo nere buyana inde twagamba na ase bali baokora chigasi nyagitari nanyore to umunyagitari omonka mwoji sana nkamuboli naseki there is poor nyagitari ere into a poor state agante vinga umete gasi itanga no mwemsi okokoraki oko oversight itari gasi yae haji kirwe nao ngeli intuto ni kirukurwa ne kwere e body yao bona chengo chikotebanga naki nonye bali tokore chigasi chinyagitari cheito manyanga obonobo kimagwa abantu tokohando kindly tema simoko nyara mokonye abaruye baitekera baikire nyagitari. Asante sana. Ubona liswali lyo mwali gukolera asinga ncho yibiro nimayete abantu barasire. Genja kana umushimi wa Steve Orina. Ngakia abantu barakore begene nga amangana yonse gwatabire nga nonyakore. Biamana watangazaji. Intona wa Kristo sangina, it's good to live by faith, but I've come here to give my vows to the people of Keumbu. Nanjeta kwa kola yasi ora yobi. Ando bigora ringo muntu ora vele manage jiru mwakili ndigeta abantu about 15. Hello farm go manage and they will now miss their salaries. Again to get the battle in muntu wete nyasai. Igasi adono kolinga chibesi chiabantu ababataka abana bataka abana baruraka kiakire asichibete ogora kikogenda ya didre Kenya no decide get rich quick ine ya chandire ase ense njinya sa onse sinili diri gwera basari ya yomwana mutaka nyeye wosengire n'abana bamurami ana sika nyomete ana ruye pasa abantu bake mbara abatabura tipasa nonya sata wose seni jiralire irenga nimbe ngokora chibarasa na inu mwamboli amaswali ngwaliyetere nge pasa linalonya ngakiegende wate tono sipanate osinaye uchibes onye tena uchibes ndio ile toko engasi no kwa kiri ogialie chibes kole chibes chiche iwono is a question of trust kiato kwa na about the future lakini jirabata ibiringa na lire irenga engoti bakorera egasi eyerengia in fact egwende anasema university anesa aliondi egwende anegere Isaiah 1:18 come let us listen together and that's the public participation that I want you to be my auditors. I want you to be my supervisors whether I am delivering on my promises. Asante sana Mheshimiwa Steve Orina. Madam Beatrice tumayitinga kerokende baratangane baralire chira abande bakorire memo abande mbarakora nabo bakite bagakonjere gwakora ibyo byose bakiyayo regene kandi chikoba umwaka Biamana sana secretary allowance mo inche narakorire gasi serikali narakorire abalimu. I was once a delegate mwalimu sako nokorende kibasikia abalimu ekerwara nakorire buya they pushed me up nkaba nat mumayete nat nakorire nat paka mna nasogete yangu tokomoria ubarayi buya nare ko bo mubyo sinare ko ba ko bisetu basikia abalimu bare bonsukia lakini bone kerwara mbiyango kara bagansukia bana ntegete moni geni na ende mono umongina ngutakara ko korega sine perfect la kitaribo Bueno, jemno mongina igoni yebite. Na patenge yendo kere na roche kere na ringa segete ko work for the bursaries. And then I asked my Lord, kaki na yenda tinko abana baito chibesa. Abayibuli bachandekire bako ibunga bursary yachire. Bursary yamana ko bageriwa. That is why kwa na Nyasaye omwana nkarango itabire. That's why I came out. That I want to let me go. I work for my people. Ni abana baito chibesa buya. You go trust me. If I go there, I'll work for you. Njetingo le tukura isiko. Na ende isa beti Nyasaye na ende yege netenga. Ko itabare o itabire. Ko bando mai inge chipa
basari chibuya. Asante sana Mheshimiwa Beatrice. Ukolera na Mheshimiwa Kennedy. Ayumu sana. Basa abanyore challenge wande watonga karumo go so asoburai. Era nkobe nyinge gakitora kwigene ngayo no musaye. No cyo koremere. Inje buno musaye ogosa okorye kergo kyo MCA. Enyare kanya sa korro gwanja na choro no MCA. Ntagete kotwara gokina nekerogo. Nche no musawo mokesana tintagete ngesare jumambi. Igwa goikanchi koba korere gasi elinde nande mambi bandike. Enyaji tangani nkuerike gasi entangani. Nande ni mukondi katari nganinche nkuerika. Igwa bono ntakore tigasi tinko ira ni gasi nande. Nche bono ntatebenga monteme oni asemia ketana yoka. David agambete karo mokesana lakini nche buno ntuna na sokire kindo mokeiga. Ntagete waigene ase for the next 5 years bunango so government na bonko kora na ande nkore gwetania paka nyende kero kyo chumbe. Asante sana Mheshimiwa Kennedy. Mwa siku magani kanisa mule. Ekera muri chira cy'uburimo. Intara irana ase abategereri usabona inchi kero kendo bate iswali abori irimo usabire. Iswali ryo mwaryo ucyakana Mheshimiwa Stiborina. Ibinde byose kwa bikwandire ko maite nga gushirika nyoreke rukyo wa MCA. Era toka kwa bui urenda. Na bwachana nose. Asiyekubali asiyekubali kushindwa si mshindani. And I'm a testimony to that statement. I lost by 3 votes. 3 votes, 1, 2, 3, but I accepted the results. If that happens again, I'll accept the results. Obviously, yes, because we want to serve these people. It's not about us. Asante sana Mheshimiwa Steve. Mheshimiwa Beatrice. In case kwa wiu na bwacha na matokeo tinkwanga na bwacherana no nyene kera na lengo bwalimu na bole trimonkabu na watu wakalete gasi no liyo lengo, so it is not going to be my first time kobu anyengo jikobu. Asante sana. Asante sana. Tiga tukole na Mheshimiwa Kennedy ayano musaye n'abasaye nabo bagutumika sana asichifurugu chinyinge ile egero kwa wiru buno musaye ukyora chokwa inje nimbwatege kweko kunga preparedness. In every competition there is a winner and there is a loser. I'll accept the results. Asante sana na kimbia mwana sana Mheshimiwa Stiborina, Mheshimiwa Beatrice, Mheshimiwa Kennedy asene ncho yoko nyole birogo ikaga igali tukolia lero kero kende tumayiga se abategereri bayigo ndaro atwale swali limo waberiga tonyole abangina babere n'abagaka babere n'abasayi babere kinyoko bumwe tafadhali okobo mwe asene nchibiro. I promise kugira ebire bikesana jideka tubwate bakira abikumi asene ncho ya maswali yetu tafadhali abako mukyo ko bakanya kubwata libolyo lakini manya basayi babere abangina babere n'abagaka babere. Watu sabanga okobo mwinge tafadhali asine nchibiro aenda kogenda se point ya oliuka biyamana sako ngani bagirira na nje tu arokoboria kwane golu kuraso birengera byane abaisimu bari mwacha batatu nabange mokobori chikura Marieta kora totebia yao ayane gonkoro kurore sialiki korwa nyamware ebuni station ya nereyo kubori kwane no kwane igore ya chintakana nababura kasana okobori kwane no ntobwata abantu nyomba abandi barebirema bagushingo ikabusabanya sai tikanisa ngokonya kimura abakonye. Biamana sana kade bagenda de kulika turakonyora umugako ndena yende cyangwa babiri bakoro. Okay, njasa mageta maradi samikira kuro kanisa ya practice tukona kuboria abaisimiwa baitondera bwate keniki yakyoborai lakini mejana bao chibatu wa kero monta wiru wabo sirapi ntako genda pi kari koroka ni kiego na moko ni mwata mapi motari koroka mwama ndo wote kare kya se.
Asante sana. Tumenye tinga abanyambaro babere tokwenda sugongo sana. Kwa majina naitwa Jenny Onjari. Swali yangu ni kwamba kuna wamama ambao wanafanya biashara na kuna pesa zile ambazo wanachukua kupitia microfinances, na unakuta kwamba hao wamama wanakimbizwa. Unakuta saa zingine wanakimbia, saa zile gari zinapita hapo Keumbu, unaona kuwa ya kwamba wanaweza kanyagwa. Hatuwezi pata pesa za grant ambazo zinaweza pea hao wamama grant hata ya miaka 2-3 ndio wanaanza kulipa hizo pesa. Asante sana. Mama mwingine nafikiri ndio atakuwa mwisho kwa sababu ya muda. Amalietane ngakali nyanjama olwe police station yeremo egento nari tukuburia tinga giciakare asente ya mariogo nyagitari nakararwo mwezi nigu nyasaye kerarenge kunge mariogo nagatokire nyagitari bono iga amariogo ng'aiyago ciagenda imunyaro gotokonya ina riswali nari kuburinga amariogo nabagotoka nyagitari gwetera chibesa cie county. Asante sana. Musao ndinalio umusai tafadhali. Wanyama saa mbayo tunatumia ntumu wako ya mromo mnoyomo na nje nare kuburi naki erieta no nyonka bidimu digos pojak na turuo e police station in Buruma inare kuburi naki awaisimiwa waito ntuna tole igare ndi nawe na kanisa tuskuru chiko chipase na neti nyagitari nebintu bindi chikanza cyakyo mwari wanje muti promote kiri kucyaye chipase. Asante sana. Ngatari boli leo umuntu tukarele bya mujumbe kera tole tukonda chiwa cha CDF kina chinga nyinge lakini asinge twa tena jumbe wa MC mara nguru hicho lakini nimbata bakwira nolia kina wana hawarochia. Karibu sana mama. Naita sama yete nguru kwere nyorori egitokiana nere njengo bolia mangana ya mwakwanira mayaiga atanya gukwanu gesegese nguru nanya korra gintu buniki ekero tari gocha konyakora mangana ya isegito mwakwanire chisemi mwakwanira amache mwakwanire chichiro mwakwanire una mura inwe bichana ekero tari gocha konyakora na kiturakore ose na kiturago ikere ntonyo ari muntu onde stogu ikere sengenge bakubura chikura bachi basira nande bachi botekere myaka ene yabeire na kiturabanyore. Asante sana. Nalo sabanga tetoreranelia iyo tetoreranelia iyo asinge ncho yebiro tuchake na umeshimwa Stephen Biamano oyo mitoro nyariki anniversary and which I'll give copies ningwaneta abantu unga people living with disabilities wale chinyomba tanyara wika what we need to look at, how can we facilitate them wabe mobile or in wheelchair kwenye Lions Club njiro chikorwa wheelchair for free mwaro romo omugaba nayo mutadi kwa naira kana go baretete obere gakorwa wheelchair iwo ntobe unanjo mwemsie ni network yani ntambe ni ndigie kama mwangire krogeke ni ndigie basani I partner with friends na charity organizations to wasontonyo wheelchair or any other assistance awakonya abantu awalemavu igendo yakabere kuntobate youth kuntobate fund ya awalemavu eye taikwa manage there there's no abandon ukiriko baikira. And I also need to do a database. I do something like a census abantu mbalenga bali Keumbu bali disabled, what is their level of disability and what is required, because every case needs a specific need and the way to address it. So we need a database. Now work on about no njawa ntuma ita awalemavu na bakesada maybe abana bairwana lakini kirokoligeria wodi yegiba we did I'll develop a database kore ndune census mayenga umuchioria umwana ro umulemavu the level of disability nere what he or she requires so that he also leads a comfortable life. This is what needs to be done, and then now we start addressing on how to assist such a person.
oyo mito tinya delia watanga after elections etogoja twagenda. Yes and no. Yes, in the sense that Olio Chorido to Katua Mari Baga, your colleagues. The Keramo MC no your Moko Bakati, Ngaki, Miaketan, and the Tuirana. And the Chukure walk after 5 years. Lakini, Tigani Kwane, in the I'm always involved in community activities. Karaman to Basili, can I already report? I assist. I want to I have been a guest of honor. Chicanisa and Jirega, our pastor, I want the moment. Even on a short notice, if I can't make it, mutomando omachango. We got the program here school when I take as pilot. I am a primary children in Kuala Sanitary Towers. And I got as pilot, go in the feeding program. One are subsidized. Maybe my chair. I think we will end up touching another. So we are involved in. I am involved in community. Asante sana mheshimiwa Steve Orina. Naroboli ngakende kwa ile chikura asinyuko goikera. Ngenda bora asinyuko ro like chama no wakiri ora kire nda bilioka. Gandu like guonenero na office yo MC nero official. Aba MC bayo kanza aria Tuesday, Wednesday and Thursday. If Monday and Friday jitigire weka as office inga office mwacha mambo ya mashauri. Igo office lero MC ma sit on Monday or Friday. Wasana abanga every Friday na liko the public. Friday na liko the viongozi community leaders. Monday watenga Monday da kumbe mwananchi ndio kwenye shughuli ya wananchi. Asante sana mheshimiwa Steve. Kirokende na roboli goro ya magana pasali uchiase kanisa ukolera. Okay, mate esara gani lichiko ego abananda the law. Umuchumbe na royo I can't remember the name unless I go to Google. Onendo to muswada parliament, national parliament, nga kwende ever included in CDF. The CDF act was introduced nga na ero tikanisa chibe funded through CDF. Umuswada uyo abantu banyopinga punge anda abantu bali kunyopinga punge na Kristo. The majority of our MPs, county level, the majority of our MPs in parliament now are Christo. Lakini umuswado yekipengele kinga chikanisa chiwe funded walimwaga hiyo kipengele. Maybe in the future at the county assembly we can see what to do. Lakini I can tell you as at the county level it will be very difficult. We don't know if it has not been adopted as a policy at the national level. But we can do what we can in our own small way from our own resources to keep on supporting the church. Asante sana mheshimiwa Steve. Wakili kwa na wale sana. Kiarekero kole bina bakubambike kigetambe. Mheshimiwa Beatrice nabona kole Samaria mawuli ya MC. Asinchiko ndio asinchiko. Biamana sana. About abantu abalemavu. My brother there can testify. In our church, I initiated toko twara rituke elimo toko bareta that is in a year toko bareta twa bakorera biribita keire be enjoy ya se kanisa lakini amatuka yande iko tobegete nga every Saturday umuntu korwale kanisa yeito atarere abalemavu tari yomo akogenda boli esama muntu bwate ne erago chia basomere. That is Riyondonga church. Igonga insekogenda abudo tina chakire insekogenda bonomboye kuma MCA. That is what I will initiate in every church. Ebe SDA, ebe Catholic, tomanya balemavu esibare bateri ngala kimwagenda limogo sabaga igana ino batomero monto mongao every Saturday, every Sunday. Na bara ubanyore lingana. No yo tabwati wheelchair utakire gutwara. Naro naboko lya basani to ligi fundraising ga to baletere chi wheelchair kero montabe comfortable. Tokene about going for good. Njeno muna ndiskoga mwane no yensabu. Na ide yendelere Keumbu. Moro tirisire. Gitiliko chigosira, tiliko chigonyo mubono, inchiko tamago chi town. Naro mraba bakebara nyome batiga bakungu bande bagende kuchitawo tari bayo
nitibona naongo toka chibesa chiko gonchora bomoke ya ili chikabama kwa ili chikoyaka lipstick ili chikoyaka mafuta just a natural woman abondiga ili chikoenda town so tini chikotama ngona bomo konyora anytime tini chikabama chiabisi chito chikotiwa nabako beka matukogete ngotoka abisi matukano yontagete konyora mwane nabakonyora mwane onyana abisi yane yende ga bugoro nabo naenda konyora abisi yo njino mukachi Keumbu ward igoti ni chikoenda epasari echache ero ntoko yekwanira ekiagera turi allocated gorogoro gari onye echache tagete na gotoko contribute chiriche tobwate chinke tobae tari gorogoro ari aragoika kegambwe na mwate bibwa alafu tumane gote na inde kende na tigi bien sana dabara ko tebe ngaya ko kore samari gokwa genda raundi elioteraniria igo uyo uri bone bara ashimwe ria gusinya biatura ne asimu shimu wa Kennedy tafadhali tebe na zumu wa Kennedy asubwa eritangani tegetencha kere as people with disability etogotebanga disability is not inability abantu basisheni wuchinchira ao naboko nyoro muntu tabwati moko lakini ne loyari bono ndatebenga igega gyanchire ntobwata special school for the disabled eyo no intenda tebenga I'm going to invest a lot korwa asabale mavu in many ways wetera a foundation na bonko chakia foundation kochikokonya awalemavu. Secondly, ngocha ugonjo kana nande ward all round kuhakikisha muntu wato mulemavu to mobisa oineke wanyasa gusina kerakyo tobwaterane ndoko manyangana ki nyota kyo bwate mwago ayota manyeti tomokonye alafu chibesa nchiroro chikwena nuase walemavu igonye muntu tamaetyo tabwati bomanyi onye mukobwato muntu ole mulemavu yinga chibesa nchiro abwendete gwakanu every month igobuna nchebone serikali ngosoa na bongo hakikisha kera every disabled person onye chibesa ekyo kuikirani ndagete ngwane mubolyo yomate bomokoni yomate banga togo disappear after election injembo na korete school that is the reason ya veire intai kobera gaiga kwenye ne schoolunde kuna bono rote madam asome buye iga nganyora ngasomera architectural engineering tone iga kona nganero bwene tangeli baga njeka nkomyo kanande ndiko njega siko gaje ngoreki ngorere gasinga gaigo njego tingotama no chega iga omu advocate Steve okor na bwate gas ero ready njebono nankuboria abantu bake mware nkwanja mundi kegas kiaga aro njambere siko gaiga ngakia bakina konye njebono ngoba taiwan support kwandi kegas na linta atamekuru siko gaiga kiaga goikandike familia alafu entokende ngero ya kuona about microfinances yech loan abana biashara bakwewo alafu chinga kikere chikire bacha akakomyokiwa inje uno njuru ndagete mbabekere wazi chironi njiro ya business okoira kuigwata wasine mete sokoira kororo kwa magochaka wakana after every month a certain amount igonko chiko investing a lot of money into businesses elinde mo chiko myakira chironi chirichinde chiko baangamiza kera ni maete una njo ko muso merete biashara imbere very important in daily life alafu amangana na tuate bigoro ya Maria Nyagitari ngoko Nyagitari ya Maria Gabora kana na bate conversation no Nyagitari yo mo itoke umbu tingo mo kwa na rieta ante rete gente kemo container na beko China. I'm giving an example. China bali getenga ya retra mayogo Kisi county amayoga yaiga chi container chiwento kwa supplied into various hospitals alafu kumbe container empty igobono kwa nyona mayogo tayago lakini consigned goods igote bangana amayogo na are Nyagitari na kinje ko basabuna abantu ba Keumbu ward ekere mo choro mo governor abantu bari very important as a county omwe nsie
no mo governor kindly ekero mugo chora abarai baikiranite eyindirende bintu bune byo mbikorekana gachia odo chega chaire tigankorere gukwana igoro ya what if you don't know how we can reach you na robo ngana ki erabanga toyobis toyokanga kitora goikere inchonchuru inko tukobande operational 24 hours muruire tayora arware nyumba kera no foundation inko cha Keumbu ward gobekande gari standby ambulance muntu munakorwara akomyo kibunyagitari immediately Keumbu yaito baiga dega neti enore no ne mochari diga tokonya this is a level 4 hospital ntogo ene tibona atu nyoko semba na kochimate ga atu nyoko beke jamu etawu that's why ntagete a government yani every 24 hours operation injene kijana. Asante sana ndugu yangu. Asante sana mheshimiwa gochoka gore ya utalero mwetu kwa ambulance yake na mocha linto yesabera ibyo tambo wene. Asante sana na kimbia uno sana sabera ambulance mweka ga gari kulia lero amaburi na wange ntogonya kuburi tukore gaki na karokere na barabumba konyara ko korera ni bakure nibagere na inde bangwe litukirinde elinde na ko batoko kori ngento uneka barayi baito banyara ko bawocha but in my appeal onyabara itoko barangiro cyari tukirimo tebanyole chinga kibachaga ekero ikabumera n'abananchi togo terina kwa bere busy te yokoba abakorora ngira se pora mune anene mono yogo cha gusabirwa mudara do yema sabu amasaba igeta kiyeto ko yakora every second unoko ayano kuna katenya sambi ya muno yobune kama kimu sana mwako utuma ite miaka yao na leo kwa siku ruba siku ngura kutisiko tuma ite ndo kwa kwa na kiriki mwangara likon ngo kwa na kama ko seli bukuruga iga usoyo nyere te mate toma ite asiachite abaishimiwa moko gedari ngakimora tokorere training center echeke ungura litoko machikoro muna chigoso asinge chebiro mu wakiri rende anaga sibu wakiri gochera ngakie training center irane training center ene egazi ya IBC na ndikire tu ekerekia bere training center ko bagazete engento gatora akore no petition nga training center irane Keumbu igera nganere central na nere rase communication areas iyo doja wa petition with IBC nere go make a decision na ngaiba korera amangana training center lakini no ndo tuazitore concern ngangi ya generative the only thing you can do is to petition IBC tokora IBC naja to petition IBC dosinera negaiga. Asante sana mheshimiwa Steve. Era kwa bagere senjoro mu wakili na procedure nere ye ya merawe gatinga bilangera bino biko batafauti. Lakini yote na kwata ngenda tofauti ngosikera. Asante nei. Thank you very much. Mara mko nya rangero yake hao. Lakini ale motebio magako rio mtonga it is an issue a question goni. Okay. Asante sana. Na akili ndio mno sana asibali msimo ngetege Reverend Moses Migiro, Reverend Mchari, abarandi bose bikora kikanisa barimo n'agatunga ndeke ko bakira barayi barimo nyarawe katwa tabire sana na kira nyareka nenya sawa ko banje kwae ntana n'indi ngento kuneke